Karbi rongker ko ano do lapen pipila kardom pini jika video nang tumpan 10 kenan sot question answer nang pachini ponpo nang tum laso video keceng pen kijut an langit no nang tum tak chini ponpo kenan sot 10 question answer nang tumpan nang pachini ponpo te video ceng cie pranang tumpan isinan chuni rikla nang tum jong si so channel long pini video kelang ceng lang ponte ini channel subscribe getha lapen bell icon nang tum press getha milik to upload video nang tum apang si kelang ponlong jip lapen nang lijir pojir pia panta so video share it vector tepinya video lang ponse ini jika video lang apang si question ke lapu halo bong upi hulo karbitum ke encengke nang tum 5 second nang bong lasken channel kan komen long tokra nang pachinita answer ke lapu halo har long biasa sepo lapen har bamon asupi ada masar long si karbitum bong ke enceng nang tum mathat teng pen chong ma chong chima elephant komen long tokra nang pachinita question number 2 karbi kituna son anado lapen amen pipila nang tum mesin sarta elephant komen long tokra nang pachinita nang tum pan 5 second apon nang pipon igla answer ke lapu halo 7 ando 1 kang moy 2 kalangdang 3 iu 4 karnu 5 ipi 6 kang tu 7 kimu 7 ando nang itu hanang pecini lo nang litum kamatha teng pen choma chok chimani likan komen long tora nang pecini question number 3 karbila medamai wana ningkan lo keceng nang litum la sensor nilikan komen long tora nang pecini kan nang litum han kenapa nang pilih answer ke lapu halo 1966 aningkan si karbila medamai keceng nang litum kamatha teng pen la sensor chogi loma nilikan komen long tora nang pecini question number 4 karbi rongker ko ano do lapen pipila anton la sensor nilikan komen long tora nang pecini pornang tuhan 5 second yang pilih answer ke lapu halo karbi rongker 3 ando 1 tham rongker 2 hawa rongker lakan 4 wofong rongker nang litum kamatha teng pen la sensor choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini the next question number 5 rasinja komal nang litum la sensor ta 5 second nang bong nilikan komen long tora nang pecini rasinja komal answer ke lapu halo rang mukrang apeso mate hempu angjirpi nang litung kamatha teng pen la sensor choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini the next question lang pontu sina question number 6 thekar kibi karbi thekar kumar namasi kibi pila nang litung la sensor ta nilikan komen long tora nang pecini nang litung pan 5 second apo nang piglo nang litung 5 second nang bong nilikan la sensor komen long tora nang pecini answer ke lapu halo kawe lapen kace nang litung kamatha teng pen choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini question number 6 musera kupila nang litung la sensor ta nilikan komen long tora nang pecini musera kupila nang litung 5 second apor nilik nang piglo nang litung 5 second nang bong nilikan la sensor nang pecini musera kupila answer ke lapu halo karbi history karbi burunji musera ke karbi burunji lo nang litung kamatha teng pen la sensor choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini the next question lang pontu sina স্বাধীনতা আন্দোলন long kecil abdul inut akarbi men puita 5 second nang bong nang litung la sensor nilikan komen long tora nang pecini স্বাধীনতা আন্দোলন long kecil abdul inut akarbi men nang litung nang pecini answer ke lapu halo 1713 alang lita স্বাধীনতা আন্দোলন long kecil abdul inut akarbi abang phulo nang litung kamatha teng pen la sensor choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini the next question lang pontu sina question number 9 rong parpi rong be amen binong upilo nang litung la sensor nilikan komen long tora nang pecini nang litung pan 5 second apo hilang piglo nang litung 5 second nang bong nilikan komen box long tora nang pecini rong parpi rong be amen binong upilo answer ke lapu halo kareng rong parpi nang litung kamatha teng pen choma chok chima nilikan komen long tora nang pecini rong parpi rong be amen binong ke
kareng rong parpi. Then next question, last question lo sabin komalo. Nang litan la suensa nilipan komen long tokra nang pacinik ta sabin komalo. Nili la suensa nang litan pan next video long nang pacini pon po nang litan jong si suensa tek pon nilipan komen long tokra nang pacinik ta sabin komalo. Nang litan jong si la so video lang mesen la ponte like comment la pen jirpo jirpi panta share ku bekta. La pen penejong si kitini kang tung dolang ponte la aber inbox la aber comment box long tokra nilipan nang pacinik non nili video selam penang litumpan nang pacini pon po. Te pindah video pan sekang ton lo. Next video long le cetang pon tu senang. Bye.